Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, kako kome. Evo me trenutno ispred Narodnog pozorišta. Kreće još jedna epizoda POV fotografije. Krenut ćemo odavde, dakle ispred Narodnog pozorišta i idemo skroz gore do Sebilja. Ono što ćemo da radimo jeste POV fotografija, dakle u svakom momentu ćete imati uvid u to gdje se nalazim. Neću se dugo ovdje zadržavati. Počinje još jedna manifestacija ove večeri Sarajevo Film Festivala, ali ne želim dugo tu ostati, želim se kretati ulicama grada. Dakle, želim odavde krenuti prema Ferhadiji i onda Ferhadijom proći skroz gore do Sebilja. Ovako će to dakle izgledati otprilike. Vidjet ćete gdje se nalazim, vidjet ćete šta radim. Ja ću međuvremenu da fotografišem ulice, ljude, zanimljive situacije, zanimljive scene i automatski ću vam kasnije te fotografije uploadovati, odnosno editovati, uploadovati u video. Pa eto, možemo da krenemo, sve je setupovano, izgleda dobro. Pri obradi fotografija korišću svoje već definisane presete. U slučaju da vam se svidi neka fotografija ili vam se svidi neki edit, slobodno pišite komentar, šaljite poruku, poslat ću vam ili preset ili fotografiju, šta god vam se svidi. Evo, dakle, ovdje imamo ovu dvojicu mladića, idemo odmah da ih fotografišemo. Što se tiče objektiva, što se tiče lensa, dakle koristim 35 mm 2.8 f-stop. Tamron nije dakle Sonyjev lens, Tamronov je lens alternativa, ali jako dobar lens, jako kvalitetan, sharp tako reći. Volim boje koje mogu pri editu postići prilikom korištenja ovog lensa. Nije loša alternativa za Sony lens, za street fotografiji, za ovaj everyday use je i više nego dovoljan. Evo ovdje imamo zalazak sunca, sunce sjedi bukvalno na krovu zgrade, mislim da će to biti jako dobro. Da. Mnogo ljudi, Sarajevo prelijepo kao i uvijek u ovom momentu je manifestacija SFF, dakle Sarajevo Film Festival, ljudi nasmijani, veseli, lijepi, Sarajevo lijepo kao i uvijek. Danas imao sreće, kiša je padala, sad je trenutno prestala, ali ono što je dobro za fotografiju kada kiša pada jeste ta refleksija na asfaltu, na podu, na prozorima, na automobilima i slično. Taj jedan dodatni moody efekat fotografiji, to je ono što zaista volim. Sve je setupovano, možemo krenuti dalje. Srce Sarajeva ide naravno za Palestinu, One Love. Uvijek smo tu da podržimo pravdu, u ovom slučaju to je Palestina. Uvijek smo tu da damo podršku Palestini, da podržimo narod Palestini na bilo koji mogući način. Ne želimo ratove, ne želimo stradanja, ne želimo ubijanja, mi smo sve to prošli, proživjeli. Ne želimo da se to bilo kome ide u svijetu desi ponovno. Ali o tom potom idemo danas fotografisati naš lijepi, dragi, obnovljeni grad. Ovo mogla biti dobra fotografija, da. Dobra kompozicija. Imamo ovdje jednog Porschea lijepog, fina mu je boja, mislim da će na fotografiji jako dobro izgledati upravo zbog boje. I svjetla su upaljena, bit će taj neki cool efekt. Ima ispred neka Škoda, čini mi se, nije ni ona loša, ali Porsche je super. Evo nekog freelance kolege, možda je profil, malo sam fulio ovdje, ali mislim da će biti ok fotka. Idem dakle prema Ferhadiji, kod katedrale ću da uđem u Ferhadiju, onda ću idem pravo gore prema Sebilju. Ako želite da vidite fotografije iz Ferhadije i tu oko Begove džamije, Sahat Kule i ne znam do Sebilja, molim vas odmah prebacite na 15-16 minuta, mislim da nam toliko vremena treba da dođemo do određenih mjesta.
zalazak sunca, golden hour, to je zlatni sat, najbolje vrijeme za fotografisanje, općenito bilo kojoj fotografiji da je riječ. Evo ovdje sam vidio jedan dobar frame, to je taj, znači ljetno kino i taman dolazi ovaj čikica u ovoj ljetnoj košlji sa ovim šarenim ljetnim cekerom i mislim da je ovo ono što tražim, dakle to su te fotografije. Dakle imamo Sarajevo Film Festival, ljetno kino, imamo čikicu ispred, eto ga opet tu u kadru koji je u fullu obučen, tu neku ljetnu varijantu i to je ono što ću tražiti cijelo vrijeme na ulicama. To su ti neki kadrovi koji imaju smisla, imaju nekog značaja, a da bi se dobile te fotografije mora se opaliti bezbroj ovih usputnih fotografija da ne gubimo vrijeme, a i to će također biti jako lijepe fotografije. Sarajevo, kao što sam rekao, uvijek lijepo, uvijek fino, uvijek cool, uvijek dobro za fotografisanje. Ako niste bili u Sarajevu, pozivam vas da dođete. Ovo su ulice kojim definitivno trebate prošetati. Ako ste bili u Sarajevu, ove fotografije i ovaj video će vas posjetiti na mjesta kojim ste sigurno šetali sa vama dragim osobama. Šta je poenta ovoga što radim jeste u stvari, sad kad ja pogledam neke fotografije koje su stare 20-30 godina, ovo je dobra kompozicija, ovo mislim da će biti cool fotka, da. Kad pogledam fotografije koje su stare 20, 30 i više godina, to su fotografije koje probude neku nostalgiju, neku emociju i to je ono što ja želim postići. Želim ostaviti neki trag i ostaviti fotografije koje će za par godina biti nekom zanimljive. Možda danas nijedna od ovih fotografija neće biti nekome toliko zanimljiva. Evo malo arhitekture, Sarajevo poznato po mješavini tih kvazi osvajačkih arhitektura, ali ostalo je neki lijepi stvari od svih okupatora, osvajača i oni koji su pokušali da osvoje Sarajevo. Ima tu oni koji su ostavili neke lijepe tragove. Tako i ja želim da ostavim trag kroz fotografiju, jer kad sutra neko pogleda ove fotografije, evo čuvara vlasti, odnosno čuvarica vlasti, hljeb sa 7 kora, tako reći, jer stvarno na današnjem vaktu nije lako jednostavno obavljati njihov posao, zato smo i zahvalni našoj policiji, našim zaštitarima, ljudima koji čuvaju grad na bilo koji način. Dakle, možda će neko za 2, 3, 5 ili 10 godina vidjeti neku od ovih fotografija i možda će probuditi neke lijepe emocije, neke lijepe uspomene, možda ćete vidjeti na fotografijama neke ljude koji su vam dragi, koje volite, ali poseban značaj fotografija dobije što više vremena prođe, tako da to je smisao svega. Volim fotografije trafika zato što su šarene, posebno kad su ovako kao kojim je background ovo šuma ili nešto park, onda one dobiju pravi pop-out. Sad da probamo jednu fotku, ovdje idemo s crno-bijelom verzijom, upravo zbog tog nekog istorijskog nostalgičnog osjećaja, mislim da je cool. I ovo je interesantna stanca. Coca-Cola kao i uvijek korak ispred svih kad je marketing u pitanju, uvijek rade te neke zanimljive stvari, tako i ova stanca ukrašena, baš je cool, baš se sviđa. Ovdje gledat ćemo ima li neka mlava kako bi mogao neku reflekciju napraviti. Evo nam malo Arapa, evo tepke. Evo, prava je tepka, jel molim te, prava tepka, super fotka, mislim da je fotografija prevrh, presviđam se, mislim da je u pravom momentu s ovom konzervom naišla ulicom i sviđam se kako je ta fotografija ispala. Na kraju krajeva, bit će tu još ljudi. Evo meni najzanimljivijeg lika u gradu, dakle, ovaj čovjek mi je vječito najzanimljiviji lik u gradu, tu negdje živi, često je tu na šahu, igra šaha i mislim da je super cool lik, mislim da je prava slika Sarajeva, zaista mi se sviđa Čiko, betonara. I volim, imam nekoliko fotografija njega, imam par fotografija koje su stare preko 7-8 godina, njega kako sjedi na klupi pored šaha.
odnosno kako igra šah. Kad god prođem ovim dijelom grada, nekako mi uđe u kadar, prekuli mi malo ljubavi ovdje. Za vami četiri ujutru su najbolji hamburgerski. Kad se vraćate iz noćnog života, iz klubova. Evo mlave, evo dobre mlave. Dobra mlava, cool za refleksiju. Sad ćemo da uradimo. Evo, mislim da je jako interesantna fotografija. Možda bih je mogao isprintati, uraditi neki poster ili kanvas, vidjet ćemo. I ovo je ok, fotka, ispravna. Ok, cool, mislim da će biti neka fotografija ovdje. Evo još malo arhitekture. Ova reklama će nam ući u kadar, ali nema veze s reklamom, nego mislim da je interesantno tu kako je pozicionirana i općenito zbog dizajna balkona. Zgrade, sunce, zalazi, refleksija. Imamo dobar kadar, da vidimo. Da, definitivno dobra fotografija. Svi meni se sviđaju, ja volim ovaj edit koji ću da uploadim tu taj moody artificial A Game of Thrones, well known, na Instagramu. Edit, volim te moody edite, volim te specijalne. Neki dan sam imao konverzaciju sa jednim prijateljem i on je komentarisao kako su mi fotografije pretamne. Ali to je upravo stil koji sam ja dugo vremena tražio i pronalazio ono što mi se zaista sviđa, i to je taj stil koji želim zadržati trenutno i koji radim već dugo vremena, jer to je ono što se meni sviđa. Na kraju krajeva zanimate, ali ne zanimate puno šta drugi misle. Bitno je da ono što radiš, da u tom uživaš, i to je najbitnije u svemu. Sad ne može se sve svima svidjeti, ali meni se sviđa, na primjer, kombinacija naranđaste sa blijedo plavim, svijetlo plava boja koja ide na tirkiznu sa kombinacijom žute i neke, ne znam, sivkasto smeđi luk, to vidjet ćete. Sve fotografije možete vidjeti na Instagram profilu i slobodno zapratite, i tu možete pisati ako vam se neka slika, fotografija sviđa, slobodno pišite, bit će mi zadovoljstvo da vam pošaljem fotografiju, da vam je ustupim na bilo koji način, za bilo koju svrhu korištenja. Sad idemo ovamo gdje je znatno interesantnije dešavanje. Evo vidiš kako oblak ovdje fin ima iznad katedrali, plavetno neba. I ovo, mislim da će ovo biti ok, sasvim ok fotka, da. Imamo ovog dosta crvenila sa strane, pravo ispred nas je katedrala. Mislim da će biti cool fotke. Sad kad uđemo u Ferhadiju, tu će biti dosta naroda, dosta ljudi. Moglo bi biti nekih zanimljivih scena, vidjet ćemo još. Na ovim mjestima nekim pojedinim ću morati utišati vanjski zvuk, znači originalan zvuk koji je snimljen kamerom, zato što muzika svira u kafićima i ne može se koristiti na YouTube u komercijalne svrhe, pa ću tu malo morati korigovati, nešto ću morati uraditi muzike što se tiče. Mislim da je ovo fotka za sačuvati. Sviđa mi se ovaj dizajn, ova arhitektura, sviđa mi se način kako je to održavano, kako je to dekorisano, baš mi u fullu, tako reći. Trebam samo prići malo bliže ispod katedrali da uspijem plavetinu upatiti iznad, tako reći. Ovo je neki interesantni prolaz, neka reklamica da vidimo. Bit će nešto. Da vidimo gdje sam mogao što sam zamislio odraziti. Da, to je to. Ptice su tu, dakle, nebo iznad plavetno, što sam rekao, smanjio sam intenzitet plave, ima dosta ptica, mislim da je fotka mislim da će možete li da vidite ono što ja, to je to.
odsjaj sunca na desnom tornju, plavetnilo iznad, to je ta kombinacija naranđaste i tipčike plavi. To je ono što zaista volim. I mislim da je to upravo ono efekat na licu mjesta koji postigneš da ispati nešto onako. Znam se ovdje ide ovaj popal crvena, dakle sve je okolo nekako smanjenog intenziteta i baš je ta reklama svinjivo crveno, baš će to trebalo i sviđam svi ovo. Mislim, možete na displeju vidjeti svakom momentu ono što fotografišem. Ja tu već vidim kakva je to fotka, sve ću fotografija uploadova, znači bez izuzetka. Tako da znate, ne mogu sve te fotografije biti savršene i dobre, znači cilj je da napravim 5-6 prilogova. Cilj je da napravim 5, 6, 10 maksimalno dobrih fotografija. Ostalo ono će biti, tako reći, bačeno na izvodu, ali da nisam džaba fotografisao, zato ću ono sve te fotografije uploadovati bez izuzetka. Pa ono, šta se kome svidi, kome se ne svidi, važnije šta ja znam. Rekao sam, kiša je padala, ulice su inače punije. To sam pošao reći, ali kiša je padala. Sad ima malo manje ljudi, ali okej, narod tek izlazi, ono, noć vlačić da pada, ovdje ugodno za šetnju. Evo, fotografija zbog ovog lijevog izloga će biti u kadru. Mislim da je to je znači ova kontrast sa lijeve strane, tamo. Evo još malo ljubavi, Sarajevo, grad ljubavi. Evo i njemu srce, okrenjavih srce. Pasuju, cool, lijepi, slatki. Ljubav, sve je love. Puno turista, puno stranaca. U jednom momentu skoro svaka osoba koja je prošla pored mene je razgovarala na nekom, da se čučati na video, razgovaraju s nekim stranim jezikom, znači ono, trči po Bosani, znači baš puno turista i neka hvala, zasluži se, i gostitelji, hotelijeri, zasluži se to svi dobri građani ovog grada, ove države, dugo vremena. Mislim da je ovo najviđa sezona ikad posle rata. Definitivno, možda 19. 18. ne znam, korona je bila dobra ova, ali ovo je definitivno od korone ovamo najjača sezona. I dugo će se pričati o ovoj sezoni. I neka će Sarajevo zaslužuje, ljudi u Sarajevu zaslužuju da imaju i u cijeloj Bosni. Jer ljudi su vrijedni, rade, ulaže, trude se, bez puno državne podrške, bez puno podrške od vlasti. Sve su to većinom privatni projekti gdje ljudi onako sami, našete tako reći, se bori, svak svoju bori da opstane, da radi i želim svaki da radi, da se obogati i da postane ono u životu što želi. Znači, svakom da bude dobro, dosta. Evo našeg grada, sad Kule, Begovi džamije, to su ti kadri koji zaista vole oblast, Begovi, Evo ovo je znači mjesto gdje se spajaju istok zapad, grad, evo vidite dole podvinasta oznaka, dole kako reći zapad, ovamo kako reći istok, to je tamo crna arhitekture, ulice, bugarske, drugačiji dizajn, drugačiji approach, tako reći. To je ono što Sarajevo čini posebno, specijalno, taj miks svega, apsolutno svega. Nema ništa da ne nedostaje i nema ničega. Gidelim. بس احنا قاعدين في النص مش كده Graf uvijek vidio stvarno draga fotografija seminara, tek malo vidi iza sada. Ima još jedan ovdje,
Vlada gdje se minara vidi paralelno sa kulom, Vlada, imam bezbroj tih fotografija, ne znam koliko puta sam išao sa kamerom i uvijek to fotografišem. Nikad mi neće biti to. Jer ako ništa, obak je drugačije. Evo, to je odavde. Da vidim sa kulu, minaru, begove džamije. Ponekad volim ovdje, kad nema puno gužve, posebno zim, ovdje dođem sa, evo, baš mi je top fotografija, imam isputan par, tramvaj, postavim, baš mi je cool. Volim zimi doći ovdje, volim ponijeti lens od objektiv široko ugaoni wide lens i onda mogu da upatim komplet taj kadar i donji dio i džamiju i minaru i sahat kulu, sve mogu da stavim jednu fotografiju, to imam dosta takvih fotografija. Također, ko se jednom napije vode sa baš čaršije, znate dobro bosansku, odnosno sarajevsku izreku. Sarajevo ima čudu moć, koga jednom vidim kome se to. اللولو اللي عندك ان شاء الله تبارك الله هنا عندي وعندك سوار Desni strani, direktno. Lagano čavrljaju dvojice. Dva gospodina, isto neki ali pogledam, evo nekog kolega, ono što mi se stidi ovaj kolega, alo, ništa, on vidi ga, on kad će u kameri pobliže. Kolega, nisam fotograf, ja sam freelancer, ne, fotografijom isključivo punim energiju. Fotografija me ispunjava, kako to da kažem, dakle, kad uzmem kameru, odnosno fotoaparat, izađem van i ovako kad okrenem fotografiju poput ove, da imam sunce koje dolazi s desne strane ili povećan iznad, to je neka ispunje dušu, odmori me, pola sat vremena šetnje po gradu, zaboravim apsolutno na sve apsolutno sve što se dešava na postu, sve zaboravim. Kako je tetka? Sad ću da uđem ovaj Begovi džamiju. Dakle, sve zaboravim u tom momentu, odvarim mozak, napunim kanister pozitivne energije, zaista mi ispunim. Svaka okrenuta fotografija mi puni kanister pozitivne. Evo mogla bi dobra fotografija, da. Background, imamo dosta toga dešava na fotografiji. Dopada. Begovi džamije. Ne možete doći u Sarajevo, ne možete doći kada štašu da ne odete harem Begovi džamije, da ne odete na sebi, to je ono krucijalna stvar, čak i čiste tako tako, kad šetate po hadijom da nestane sve, ne znam, pred katedrale, fotografije prođe po vječne vatre, ispred puno je tih lijepih, interesantnih stvari u Sarajevu za vidjeti, da posjetiti, puno je tu historije, puno je tu događaja, puno je tu priča. Mogao bi čovjek ono danima sjetiti, a na kraju krajeva veliki fotopisi, svi koji su pisali bezbroj priča sad. Pazi ovo gospodina kako pozira, molim, pazi ove fotografije sad, kakav minimalizam, ha? Pazi par iznad vrata, to žutro, njegova majica žuta, kao da smo se dogovorili da on tu stane i da mi pozira. Prevrh. Sad ćemo odavde također sa kulu da uskamo sa zalaskom sunca, iza to je to.
imat ćemo taj žuti, odnosno naranđasti odsjaj iza. Vidite nešto što se tiče fotografije, ja nisam neki profesionalac, ne bavim se tim profesionalno, dakle ovo je čisto moj hobi. Nekad ljudi komentarišu, mogu bi to ovako, mogu bi to onako, no meni se ovako sviđa, ja radim ono što mene ispunjava i nek svak radi to na način na koji voli. U suštini u moderno vrijeme svakom je data mogućnost da se bavi fotografijom na način na koji voli da se bavi i upravo zbog toga pristup fotografiji, moj pristup fotografije onaka kako ja to osjećam. Znam da bih mogao mnogo stvari popraviti, bolje na ovaj, na onaj način, ali ovo je ono što ja volim, ono kako ja želim da radim, pa opet ko voli nek izvoli, ko ne voli je ima baklave, tuljumče. Idemo lagano prema Sevilji, imamo ostalo još puno vremena do Sevilja. Ovo me podsjeća, pa dobro, to je taj koncept Istanbula, ovo me baš podsjeća na one ulice u Istanbulu. Evo nekog fesadžije, evo nekog Istanbulđije, vidiš, sa fesom on talaš baca. Zato kažem, nema odakle, nema ljudi, od Turske do Japana, Kine, Australije, Amerike, GCC zemlje, sve su tu pojma, turisti. Evo još jedno Turska, mi o Turskoj Turčini na vratu. Ovaj sa zastavom. Mislim da će biti tu neke fotografije njega, ova zastava Turske i džami ispred. Mislim da to mogu biti ok. Ima ovaj šarni majice, oni pobjede malo. On nema veze. Dakle, aj se drugi. Lagano gore prema Sevilju, sa Panama. Ovo je vjerovatno neki tour lider. Dokaću zastavu, da ga vidim. Prepoznati. Čujete, znači, sve moguće. Ovo je puno malo, puno, kiša je prošla, pada puno moment kad sam ja izašao, ulice su bile poluprazne i sad kako se noć priđa, ulice su sve punije i već u ovom momentu ja i teško proći ulicu, ima bezgled ulica, bukvalno. Bezgled ulica, noć, tu su vani, šetaju, a ja bacam talas. Dio i fotka. Ovo dakle, uspio sam da napravim neko, kao što sam zamčio, 5, 6, možda 8 dobrih fotografija sa kojim sam jako zadovoljan. Ostale fotografije uploadujem čisto da nisam džabu zlogao, da nisam džabu zlogao. Evo vidite koliko imam fotografija. Sad ukazati. Još ako uspijem da osim odvijesti fotografije Sevilje, da valjaju, mada teško, kad ima puno ljudi na ulici, te fotografije su općenito, ne znam, više volim fotografije kad nema toliko ljudi, zato volim doći tu noću, pola 2, imam onaj prethodni video koji sam uploadao upravo s ovog mjesta u 1.15 ujutro kad nema preše sportova na ulici, ili zim kad nema puno turista, kraj jeseni, tad u fotografije što se tiče sebi puno bolji za fotografisat nego sad kad ima puno ljudi jer puno distrakcije ima u ovom momentu. Evo ga ovo je jedna spašica od fotografije, onda ljudi stoje i puno radi, ovo puno radi, sada To će mi prošlo. Opet, sad njima rekao svakako. Ovdje bude dio golubova, mislim sad pošto je toliko narod tu, nema toliko golubova.
i tu bude četka prodaje kukuruze, pšenicu, onda djeca kupuju, bacaju, golubovima, koji bi dolaze i jedu, ali bude i ono grupa baš jako golubovima, isto strašno. Jedan dan ću samo tu, malo duže se razlike, dođu samo golubovima. Mislim što je. Ok. To je to za danas, neću dalje ići, sad je znači prilike vrijeme da promijenu i aparature, što da koriste dobro, kad se trebaju poslati. Motorista, ako vidiš ovo javi, pošli. To je to. Hvala vam na gledanju, hvala vam na podršci i vidimo se uskoro sa nekom novom POV idejom. Peace!